Beleke hambai sini media frame rokno jotono khulumkha tini singoro East Teliamura Divisional Committee ni Bisingtwi khlai tini singoro kaisa press meet ma asokha tinoro press meet asokna jago manjaka sini East Teliamura Division ni Assistant Secretary Boronganang Karnamani Debbarma yang tongo Organizing Secretary Boronganang Chandra Debbarma tei sini Division ni Adam Boronganang Satish Debbarma tini singoro press meet ma khlaimani khamo Thangnai 31 tarigo je Mongia kami RD block ni bisingo khobjak Nonacharra DC village ni je area go je panchayat dalam tanga ni bangai orka kisuta samung solejak samung solegei tongo जों खोनाखा प्राय 25 लक्ष नि सामु हनै खोनागो ब्लक नि थ्रप थेके solejak abo सामु इंगे ओ जरागो जे सामु सोलै तंगमा जरागो किसु सरायरक थांगै abo je samung solemano ustop khlaidi hनै je थाङै माना खायखा हनै जों खोनागो tei माना खायना जागो रां प्राय 2 लक्ष टाका रां मारनाय हनै जे दाबि खायखा borok इंगे दाबि खायमानि बिसिंगो और बिसिंगो जों तै खानामखा जे DCB driver je Prasanjit das no hungki tungki laikhafu mane tini bisingo ni rang royangke nungni ni malphungno soksairnai nono yakung sbai toknai bonai toknai hujagai kirigai bo 31 tarik ni horo bo kifili pheka kifili phaimani bisingo lamango prai 200 foot ni je tolago boni malphung sohok lagi bo klai thangkha klai thamani bisingo o jagor moni lagma arikha abo blekhe dukhoni byapar blekhe pharma sungsa o gothna bono tui miya 1 tarik November 2021 11 mohrani pur ni je ADC ni ngai je thangnai election o batainai boron ganang em Kamal Kalai o gothna no tui sini IPF tino koksil sakha IPF tiro je tipramo thani mungnagai o rang santhaigo jorito tongo hनै je bos hamani abo blekhene lasima sungsa abo boni kok abo blekhene tama hunai saya hainbangai जों ono kok phirogo IPF tirok jokhonte 2018 go sarkar phaimani pore IPF ti Teliamura Divisional Committee trop theke ekta jagono container ono rang samani kre kaisa jagono jobojasti khlai rang dikhnai samani kre subu saya haisi sagani bu sujoroya chini oro youth IPF ti srai rok tongo abarno bu जों sujoroya sangani bangai awaike elkani hamkhaini bangai जों samsole roi tongo je kuno sam usab khangke जों abono thangai जों jasai khai जों khosnago abo bahai bahai ke ustab omharge जों jasai nagai जों samsole roi tongo जों kuno dino जों omhai elkani hamkhaini bangai bada sisi जों khaya gahaini bangai je sini Kamal Kalai je ukok samano boni kok samani abono uidro khai naga nengthung abo boni kok mahai samani blekhene saya gahaini bangai je Kamal Kalai je omahai je kok samani o jago sing kisa sini IPF titrop theke sing wan sogoi managu je bo kisu kisu jubok rokno bo phai omahai bisingtwi su chokranto khlaigai ba je kuno samrogo rang sangani rok omahai rok abo ichha khaigangke bo nije sobodo jorito tongmano omhaike जों wansogu hainmangi bo jorito tongmani bangaino o kok sakana hनै जों wansogu inge tabok je Nonacharra ni je gotna mani o jago bo haino Kamal Kalai tongoi mano bisingtwi khlaigai जों खोनाखा je association committee khajak hनै जों खोनागो o association committee rok borano thangai o rangno 2 lakh taka rang masa 2 lakh taka rang dabi khai hनै जों खोनागो gabo to जों sai जों contender ni khoktei bo जों खोनाखा abo tipramo tharo phaigai rang sa phaigai ba bro abo to जों saya IPF tirok saya abo to direct libabeni ni contender bon sai tongkha wansana tipramo thani kisu kisu borok phaigai ro जों hungki dungki ro phaigai rang sa phaigai bas potro potika bo जों khanakha nukha abo kisu kisu neta tipramo thani neta leader rok bum kasai phai tongo abo to borok de khai abo to saimaiya haiphono je social media go je kisu channel go जों nukmani ke tipramo thani kisu neta roni bum kasai phai tongo ba जों newspaper go nugui tongo abo to lokorok joton saimano haisi gahain bangai or jago IPF tirok je thangai oro tipramo thani mungnagai oro tatal hake samani ke abo belaikhene chaliya hainbangai daiti o kok je samano uidro khai nagani ungthung hनै जों boron ganang Kamal Kalai ni thanigo जों request khai gahaini bangai tekaisa ang sagani musugu
जेराव जागो IPF रक तिप्रानि मथानि बमंनागै जे माहायगे सामखाय जे कक सामानि आबो जों लोकरक जतन साइमानो आबो ब बरक ब पार्टी ब बदल ताताल कबै जतन साइमानो जों ताबो प्राय जागो जों ससियेल मिडिया रावो जों नुबै दङ CPN रक बा तिप्रा मथानि मंनागै सामखायो बा तिप्रा मथारक CPN बो मंनागै सामखायो आबो तो IPF ti कक साइ हाइसि आबो बरनि बदलनि बिसिङावनो जों खानाङै दङ जों थांनाय किसु दिनो बा किसु सालो जों खानाखा जे सिनि बरन गोनां EM चित्तरन्जन देबबर्मा बनिजेसो साइ दङ सिनि तिप्रा मथागो CPN रक कपलङै फाइ दङ आबो तिप्रानि मथानिबो मंनागै सामंताङै दङ आबो जों तिप्रा मथारक जतनो सियान tonga नांनाय हुस tonga नांनाय नै आबो बनिजेसो साइ दङ आबो तो जों साइया IPF ti रक साइया गाहायनि बाङै जों आबो न जे बरनि कक जे सामानि आबो पुरापुरिनो ब्लेकखिनो चालिया गाहायनि बाङै उ ककनो उइद्र खाय नागानि उंथु होनै जों कमल कलाइनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो गाहायनि बाङै ते गायसा आं सागानि मुसुगो जे Teliamura division IPF ti party ngai chini tin press meet to achukjak chini Teliamura division president tei joto Tipraland no samung tangi tongnai Tipraland chobani senkra rokno hambai tini kisija kok sanani mochungma khe abose thangnai kisu din sigang Nonacharra gotana tui gotana mani belai khina hamliya rang sanmani belai hamya karon 2018 ni simi সরকার পরিবর্তননি পরে IPF ti অনেক কিছু জায়গাও ডেভেলপ সামঙ্গ ইয়াপ্রি সেবই সামং তাঙ্গি দङ अजा टेबं थानिबो मुंसाबो वानसुक जाकनाय किरै गै मिया 1 तारिखो नुखा जिने एडिसि हापांनि EM बारंमना कमल कलय Nonacharra गतना 2 लाख रां सान्तिनि IPF ti जरित तंगै मानो हनि जे कक सामानि लेखिनो Bisingtwi Kok khe abose je rang samjaknai ব্যক্তি কন্ট্রাক্টর বনিজি সাবই tongkha সরাসরি সাবই tongkha আন মোবাইল রেকর্ডিং bo tong sabo koksa অর্থ কিছু তাই পরিবর্তন খাইjaknai বসাজে কरै অন bagै आं कबकनाय सिनि बरं मोनां सार EM कमल कलाइनो निनि अखक सामारकनो रसायनाके बेलखेना हामककनाय IPF ti Tiprasana hamkrain bagै samung tangnai thiasa tangai thangnai tangaibo tongnai on bagै ang joto Tripura hasteni Tiprasarokno kobukgo जों jotono saimano obkebo sana nangya 2000 edise hapang phaimni ukologo Tripura kasi itihas asugui thangka on bagै ang tei kok kobong sanphai o itihas